Yusiluchinilkin. Nakas awoheltesh bishubile kohanilo hebistanza male. Le kakale sabensili takdilik imbekla martes 7 de abril so kuchik pahal huitulum Yucatane 826 un tulul mako kutukulta yantio le kohanila. 228 un tulule tanushak altalo ran tumen kuchik pahatio le kohanilo. Ichilo be 78 un tulule so kuchik pahal kohano. 92 un tulule tushak alta bishaniko y tel 428 un tulule so kuila mishbaliantio. Ichile solzibila tsaik ohelbile behla king un tumake tiang hospital cache. Un tumak 65 hapti yan diabetes ti naka nu presión y te hachpolok. Le kas beikunta uyohelda bash ucha le sakya hobo tu beto bash hetsan tu menomolail to ola yokol kap Organización Mundial de la Salud y te beshan ojalá jilo bulumil México. Le mak ohangacha chentu hunka hakbal. Un tulu pale mishbayanti y te tanu shak altashan tu me sakya hilo. Kia olti kuchiku kimi le mak etek shank chimpol tik tu lak le bash tu betak eta ilobo te hospitalo tu men tu lak bash yan tu kabobe tu beto kachi. So kuchiku kantu le mak kimi ko itulu mil Yucatán tu mene coronavirus. Katu le kasi ke mawayilobe. Ichilibuka mako kohano yan 55 huntulu le tso kuyolin tikubao mishbayanti o matu patelu pakiko le kohanilo. 11 huntulu le hetsektakia niko. Kalano yete don shakaltalo mantats tu menu tsakia hilo umulail toh olal. Mat ubuk le kohanil tiobo. 8 ti ulak le mako ba tiano hospitale yete hachkalano mishmako patalu tak patu ikinalo. Le kolelo tu chaho le kohanil tulumil Canada del Perú lali tiano hospitale. Le tio matu shoklo ichile mako kohano bo tu mentan retrus tu chaho le kohanilo. Uhabil kustele mako ba ichil 10 tak 78 haptio. Hachkana na pata lesta botoches. Beikuntes barhets antum no halachi lumil México. Beyo yanawanta hes yala mupaka le kohanil coronavirus COVID-19. Hestu sigvalta halachi Yucatán maurice bila dosal umeyati magle pischeo upetume nuk besahil kuyanta yala mupaka le kohanilo. Le ba hela utialu bindusha mak turku chokba yetula makilo yete beshentia tulakal mak yanu kabestalu meya tu me lebash kubet kubo hachkanan kestung ubing mak mani wama olale hach unatunu beta lebash he kuyala utiatun shan letie mo pakale kuhanilo konesh kalantik mako chihantak kolelo yom chahan yete mako helande kupahtalil tu men letiobe upe much kabilyan sahbensil yokolo wabinestan retur legansuna geche kalaba 14 humpel kinilo Payal tandiktun tulakal ma ke kutsatan tulaka bas kutsaba oheli tu men halachilo. Maus aksha ohel biletiobe balo wat ano chembe utalo ma ohel tan mas betki. Tu número el teléfono 800 982 2826 ich español te ich maya kunuk biletano vale chen hutial tu mako kubinuchik pahaltio letiek ohanil coronavirus COVID-19. Ulak bash kapati ohel te yolo le COVID-19 tian tu chikuli internet coronavirus.yucatan.gov.mx beshan ichmaya yetel español. Beshan utialu ila wayan le kohanti makil shana wak abete helu pahta tunsan utamakitel halachi lobe mas kuchik pahatio le kohanil coronavirus. Uhalachi Yucatán kutsaik tunsan ulak el chikulil número ti WhatsApp 9992 008489 ich español y el 9991 40 66 22 ich mayata ulago el chikuli lukaba meditok betan shang utiasha masho kuchik pahaltio le kohane la kapata kutsaiko ohelbi ka alaktio baskunu beto shma bolil yete kutsokole chikulil Apple Store utia teléfonos iPhone yete la nukulilo tabletas iPad beshan utia tunsan basho kumeyati etu chikul Android yetele balo helo ba hesenu pahtalut angmak yetelun tul sakiahe yetelu pahtalu yiliketchane yak tsay ko helbi sansa mal bishumile kohanila tile chikulil hela nip olal. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Libden Ojeda.